I evo naše današnje domaćice, naše drage tete Munevere. Kako ste, mi jeste dobro? Evo jedan topli zagrljaj. I ovdje inače vrlo rado vas dočekujemo. Hvala na pitanju. Vi ste nama ovdje jako dragi, srcu prirasli i vrlo rado. I nama je Brčko jako drago i volimo da dođemo. Hvala vam najljepša. Ja prvo moram priznati da mi je drago što ste nas doveli baš u ovaj dio Brčko. Evo koliko puta smo došli u Brčko, ovdje na ovim obalama Brke nismo bili na ovom kako to kažu, Brčanskoj šetalište. Šetalište, pa tako je, ali Brkino, je li se tako zove? Šetalište Brčku, Brčansko šetalište. Okej, meni je zaista zanimljivo kako je ovdje sve nekako podsjeća upravo na tu našu tradiciju. Ovo je stari dio grada. Stari dio grada, gdje su živjeli i prije, je li tako, Bošnjaci? Živjeli su i Bošnjaci, a bilo i druge nacije. Inače je sačuvano što-šta, nije puno. Inače, u ovom gradu jako teško pada što se ruše stari dijelovi grada, stare kuće i dižu se zgrade. Ali eto, ima nešto, želimo bar ovaj dio, ovo se zove još Kolobara, sve ovako, ovaj dio. I ovaj stari most ovdje, to je ženski most i zato smo mi svoj pečat uzeli, baš ženski most, zato što su ga žene pravile. I žene su se tu okupljale i pravile sjela. Kako mislite pravile žene? Žene pravile, lično žene pravile. Most? Most, jeste. I zato se zove ženski most. Koje godine? On je napravljen prije rata 1900 i slagač se da li 39, 38 prije rata. A prije onog rata? Prije onog svjetskog rata. A sad nam je ovdje jedan vaš sugrađan kojeg smo sreli, rekao da su tu samo prelazile žene preko tog mosta, valjda je to bio adet, neki običaj, je li tako? Bio za vrijeme Ramazana. Kad je bio Ramazan, tu su se skupljale djevojke i žene i pravile su se tu sjela. Baš ženska sjela. Pa zato se i naziva ženski most. Eto, drago nam je da nešto saznamo. Mislim, baš je zanimljiva i lijepa priča, zaista. Onda ima ovdje još ova dva mosta koji povezuju, znači, Brku sa Savom i imamo most koji povezuje Brčko sa Gunjom, znači, to je na granici. Mi smo, znači, blizu Evropi, još malo samo nekoliko koraka. Ali Brčko je upravo specifično i kao strateška pozicija jer je sjecište puteva. Uvijek je bilo mjesto koje je obilovalo i trgovinom i... Ali evo sad blizu i Evropske unije. Uvijek je bilo, ima ovdje mjesta... Poslovi su se zasnivali na osnovu toga. Jeste. Imamo ovdje kapitaniju Brčansku, to je zgrada koja nije urađena ovdje iza Preporoda. Preporod je renoviran i lijep je sad urađena ta zgrada kakva je bila prije, Islahijet. A imamo iza zgradu koja je kapitanija bila, gdje su živjeli i stanovali tu ljudi koji su vodili računa o brodima. Odavde se brodom može do Bosfora. Odavde, evo, kad se sjedne, može se do Bosfora ići. Tako je to bilo, znači, Beograd, dole, pa dalje, znači, Istanbul. Može da se ide. Moglo je se ići, ali sad to je međutim malo... Da, hoćemo li malo prošetati mi samo da, ovako, tamo ne ovo je za vas, međutim, ja ću vam ponijeti, da sam te rečujem, ponijet ćemo do održenja, tako da spustimo. Mi smo vam ponijeli mali poklon, da malo svi zasladimo uz kafu, a recite mi tamo Munevere, ali nas čekaju žene. Kako da ne? Vrlo rado. Nešto smo malo spremili, nismo baš puno, pošto je to na brzake bilo. Svi ste dobrog zdravlja, hvala Bogu, je li tako? Pa eto, dobro je, malo sam, što kažem, baš sam sada i pričala, malo i tužna, prije godinu, sutave godišnjica, mom suprugu, kako je preselio. Pa eto, malo me to sad, što kažu, poremetilo, ali eto, ide. Ali sreća imate svoje žene. Društvo mi, ove žene mi daju snagu da idem dalje, jer i on voli, uvijek mi je davao snagu. A samo da vas pitam, da li još uvijek na neki način vodite računa o tome da ostanu zabilježeni stari naši tradicionalni recepti? Imate 2 knjige, ali treća u planu? Pa u planu je treća i skupljamo recepte, ali nismo ih još prikupili, ali skupljamo. Evo sad smo 30 godina napunili
Udruženje postoji, 93. do 23. znači 30 godina. 30 godina. Najstarije udruženje, 30 godina. Jesu, pa to je stvarno vrijedno svake pažnje i drago nam je da smo došli na ovu vašu lijepu obljetnicu, ovaj jubilej koji nije ni malo mali, zaista. Da ste mogli tada doći kad smo ga proslavili, bilo je tada jedno 50 vrsta. Ali evo nikad nije kasno. Nema veze, slavi se cijelu godinu. Nije bitno, bitna je ljubav i želja i volja je, to je ono. A mi imamo i volju i želju i ljubav da sačuvamo tu našu bošnjačku kulturu i tradiciju, da je prenesemo na mlade generacije. Pokušavamo i uspjeli smo donekle i nadamo se da ćemo još i bolje i dalje. Tako je. Hvala vam puno. Ajmo mi ući. Naši će gledatelji malo odmoriti uz reklame dok se mi smjestimo. Može? Može.